U Kuli toho vikendu otrimani šati festival mladežskih teatroh Vojvodini za teatralnih dijačoh od 15 po 28 roki. Tohoročni pobitnik predstava Indigo z Renjaninskog centru za kreativne odrastanje, a ona dostala i nagradu za najljepšu režiju, ktoru potpisuje Dušan Kalejski. U konkurenciji pejcoh predstavoh našli še nezavisni eksperimentalni produkciji i kulturni centri, ktorí ponukaju i originalni teksti i novi kreativni virazi. To teater ima perspektivu formovac smak pri mladeži i formovac smak pri publiki. Okreme mladej publiki, gdje mladu publiku treba odorovec od nejakých pogrišných zmistoch, ali jak dobri rukovoditelje i pedagogove treba tot talent i potencijal zorganizovati i unaprijamiti. Selektor ocenjal, že nagradi za glumu zaslužuju Teodora Todorović z Kovinu, Milena Burić z Sremskej Mitrovici i Siniša Krstić z Mačvanskej Mitrovici. Glumci predstavi Beogradska trilogija boli najuspješnejši u scenskej bešedi, a Gordana Lukić z Mačvanskej Mitrovici dostala nagradu za scenografiju. Pobjednickej predstavi Indigo dodeljeni i nagradi za originalnu muziku, ktoru potpisuje Boba Vidrić i Dušan Kalejski, a Neda Kovač dostala nagradu za najljepši kostim i scenski ruh.